swastik agro machinery kawan rak shapi ya kikor ki babon jat ki ban pensuk bat penstat ha kamrap kamrang jui kini kikor ki kenthop ya mini rice mill ki ban pensuk ha kam teriat kaba Kapadi Tracer ban pendon kam ha ka bashok kaba ka power tiller lengba ka company ka bananam ka Comaco company nang tasa ka power tiller na ka company ka ba Kamslem ka Greaves ka ba Donru ka Jakashong ya unongnya lambat kiwe ki jajkor na ka benta ka kamrap kambriang ka swastik agro machinery ka Don Harani Market Beltola Tinyali Persha ka hotel Nakshetra na ka benta ka jingte ba company phila ban phone hakini gi number Kumba labna kanam haku perthai hi berkawai baka thany umden hi kade kawai na ki thany hapo Ribo district ka ba jupunmi ki babun ki jing thany lengba uksai rendia hakaba ki juthany ru ikisop tipong ki jan shol bat kiwe de halor kane kanam jong kathany manta ka sngi ulat ka jala u Ganga Prasad haka jingwan yu kujat jong u sakane ka Ribo district ulali sendon ban jurip ya ki pat nong thany ki badon hapo ka snong umden badru ban yu i sendon dalaki khmat ikirkom thany ba per bat kumju ki jing penmi ya ki bala penmi lengba uksai rendia Hakane ka jingle jingo jong ulat ka jalai ki pat nong than jan han umden kala longru hadin ka jingsim khia jong uba Meral Bonds im MLA ka nongpo constituency ban phariai ka khubor halor ka nam ka burom jong ki jing than lengba uksai rendia ba paunam batru halor ki jinge ba ki pat nong than jan ki jumat na kapor sakapor hakane ka jingle jingo jong ulat ya ki pat nong than ki badon hapo ka snong umden na sakhiru do ba Meral Bonds im MLA ka nongpo constituency ka kong RM Kurba Deputy Commissioner jong ka Ribo district uba S Thamar Superintendent of Police lembat ki officer jong ka Tanat Sericulture Ribo district hadin ka jingle jingo ya ki jaka thanjan ba per ulat ulayoru ban yakren markhmat ba ki nong thanjan ki bala batai halor ki jing than lengba u sairen dia ba paunam jong ka district batru lapen sngowe ki jing e ba per ba kane ka than hi ka don kam ban kentiu ya kayo ka kot jong ki nong thanjan Nakaliang uba Meral Bonds im ula pensaya ulat halor ki jingkerdor bat kanam jong ki jingthan hakane ka than badru ban bu ik jingkerpat na ulat ban penyo ikilat jingerap kum ka Common Facility Center ban penyo yakayo ka bakarpang ban penyak yo yakini ki jan bat khamtam eru halor usurok nongpo umden Sunapur terter Samarman umtrai ban penpei Sapatoli ka bolong ka surok ka badon kam e na ka banta ki paiba ka than wala kalong lupor kalong kot kami ne penpei ru umrei wala ne lumkan ni ban tip ya ki jing e Teng-teng tak ayah krek, ayah krum lagi jalan, lagi teju, lagi meneh ayah krek ni. Kalau pat kam, kalau ni wala ni, kalau ni kerja kalau pat kam, mau kukak, mau jauh ayah krek beri ada, kasi long, kasi siap lagi ya. Ingin skam ba, kasi temu jom, kasi departemen, kasi temu jom aku ni ambil ni, nak tak mungkin tiu kita thai, bagi lang pun long. Kani kita kam kabaki long kumi, long sem, kita persiap lah pun senam mensuah. Pak hakini kisni ni dari daerah lembaga Handlum Department, Sericulture Department, hapai boleh jadi officer, ki bomsong thai mit bat sni ki bat tray banyara ye gini kinong thai ni. Bat kani kini kapor kami opne penduduk ni hamba hilang terpan, ya honorable governor. Hak di pek ye gini kinong thai, hak di grand di department ke bat hak juk kapor bin ai gini daerah nak yang kejung iu, nak yang kum governor dan nak kejung kabor nak kejung di ai daerah. Ini skam bagi seadres rapor bagi sakren halor ini kindon kam jauh kinong than gitu bagi skam pak kini kejingwan gitu ni ka hamni kesniru kejingwan gubernur kejingwan department kejingwan lang lagi baru kini report kalau nak kebentan kejing mentoy jong baru om nak kejing mentoy jong simet jong kejingwan ni nak kejing mentoy jong baru kinong than kinong kumi kibadon om tang hamni hadiwan hakene ada udah ulong tu sumkuan samplasya samarman saborok dithan gitu samsa nombri dari kejingwan di sini kemudian kami video kejingwan lain bandar di CFC kiba kamhe kiba kinong than di kita ban than bagilah dia bercakap kiba kamhe ban than bat kemudian ki lum kiba kampiang bun teli nan kalong kejingwan toy nan tajam ki kinong than ini bat haga ju kupor ke kongsan ni kalau hawala permi ya kajan kalau kongsan kalau komno permi ya yo ya ada kongsan kalau kita hilet kepala di sini berborong ikan keren bang kena kemudian pun punya yo begini gimana kemarin tanya ini kan mana ban yo ban bagi mah kita kilong sem di gimana kila di ada dua kopiah bahkan long dari mendoy nak dari kilong sem ju Habakren pat kum ukongsan ulat ulai jingiro skadi e kipat nong thanjan ki balasim khiai kane ka kam thanjan ka balong ru ka kam ka ba e tam na ka banta jongki bat khamtam halor ka jinglong yaisha jongki watla kimat iksibun ki jing e henrei kilanang yai trei yakane ka kam harangkat ba ka jing penmi ikilat ai kam ai jam ki babun kilong kumi
मैं बड़ा उसी में प्रशंसा करता हूँ कि और यह बड़ा मेहनत का काम है, काफ़ी मेहनत, काफ़ी लेबर लगता है, मगर एक प्राचीन काफ़ी समय से आपने खुद लिख के दिया कि फोर फादर्स, ये हमारा ट्रेडिशनल, ये हमारा ये काम है, इसको हम लोग कर रहे हैं। और आवश्यकता है और जो छोटे जो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये जरूरी है। तो इसके लिए मैं आप सबों को बधाई देता हूँ। आप सभी लोगों ने बड़ा मेहनत से इस कार्य को कर रहे हैं। इसके अलावा कई हेडमेन ने भी डिमांड किया है और साथ ही साथ आपका लोकल जो MLA है इन्होंने भी इस बात को डिमांड किया है कि वैसा कम्युनिटी माने बड़ा हॉल होना चाहिए जिससे और भी काम चल सके। उसके लिए तो निश्चित रूप से मैं इसे बढ़ाऊंगा और सरकार से यह प्रयास करूंगा कि आपका जो काम है यह काम हो सके, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि आपका जो यह मांग है, डिमांड है, वो बिल्कुल मैंने जायज है, ये कम होना चाहिए। क्योंकि आप लोग कितना मेहनत के साथ कैसे करके पहले रंग तैयार करना, रंग से फिर उसमें इस प्रकार धागा तैयार करना, धागा तैयार करके फिर कपड़ा तैयार करना, कितना मेहनत से काम कर रहे हैं। इसकी जितनी सराहना की जाए तो बहुत कम ही है। इस प्रकार आप लोगों ने बड़ा मेहनत करके ये काम कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बधाई देता हूँ और ये कहता हूँ कि और प्रयास करूँगा कि इस काम को करने में और कैसे और सहयोग किया जाए। साथ ही साथ यह भी प्रयास करूँगा कि सरकार जो है लोकल जो तैयार आपका माल है, कैसे यहाँ की सरकार खुद परचेज करे और इसको बेचने की व्यवस्था, मार्केट की व्यवस्था कराए। यहाँ कर करके दिल्ली में जो मेला लगता है वहाँ पर सरकार हर तरह से सहयोग करेगी ताकि यहाँ के लोग जो जितना मेहनत से काम कर रहे हैं उसका उनको मूल्य मिल सके, इसीलिए भी प्रयास करूँगा। और इस प्रकार Ulakularu ban chimkia halor kijing jongki nongthan bat karpang ban punyo ka common facility center hapo umden ka bandon kumba saupo hadu sanpo tili ki kor thanjan kiba ajing mentois ka de ki nongthan hakaba ula ajing muru bakane ka district kadong kam kerkiru ya kayo ka bakarpang nakabentapan penya yo ya ki jan kinep balapan mi lang ba urendia. Ulakularu ban budin bat ban chimkia halor kijing kam ka bakarki kata kalong halor surok kumbalapan paudo UMLA kathan kumjuru ban kentiu ya kelat jengokai perthei hakane ka Riboy district hakane ka sngi ulat ulalik ban jengoru ya kamar ngarlik hamau suntai ban sakihi ya ka jinglong itnat jongkane ka jaka